Ngira mbifurize kumerwa neza nshuti bavandimwe bakadasohoka muryango mugari wa TV Duniani Kote. Twongeye kugaruka hano mu makuru adasanzwe, tugarukanye updates zidasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Tukanye ikitwa updates zidasanzwe z'amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Byongeye kuzamba ndetse kandi byongeye gukomera cyane. Nimvuga nti ibintu byazambye ndetse kandi byongeye gukomera cyane, ugira uti ibintu byazambye koko kandi byongeye gukomera cyane. Nigerere hano kuri no musozi nitegeye neza cyane, muri iriya mirambi, mujye muvuga nti ibintu byakomendetse kandi byazambye. Umwe mu barundi yaranyihanangirije arambwira ati hari ahantu rwose ukunze kujya guhagarara ugakorera amakuru, nyamuneka ushobora kuzahurira n'akaga, nyamuneka ushobora kuzahura n'ibibazo, nyamuneka ndababwiza ukuri ko ibintu byakomendetse kandi byazambye. Byose turabyinjiramo nze kubabwira uko situation ihagaze. Turaza kwikoza mu misozi yo muri Sud Kivu ahitwa Ishabunda, nkubwire ibyo FRDC yakorewe n'umutwe wa M23 ndetse na MRDP twirwaneho. Nyamuneka mu gihe gitoya narababwiye nti icyitwa Shabunda Airport gishobora gukurwamo n'umutwe wa M23. Icyitwa Shabunda bariya Barundi bari kudeployinga mu misozi ya Sud Kivu, mu nkengero z'icyitwa Uvira, mu misozi yegereza Kihandi na Kidisha. Ndababwira nti umugambi uhari ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ni ugucuma abasirikare baberekeza mu misozi ya Ishabunda. Ibyakubereye rero ku musirikare witwa FDNB nibyo tugiye kwinjiramo tubabwire uko byagenze muri Sud Kivu. Turaza kwikoza mu misozi ya Zamiranga, Biyendo muri Shabunda, mu misozi y'Iminembwe, mbabwire uko situation ihagaze. Turaza kwikoza kandi mu misozi ahitwa Ngweshe, twikoze ahitwa Budodo, twikoze Zanduba, twikoze mu bice byinshi bitandukanye byahariya muri Mwenga, nkubwire uko situation ihagaze. Turaza kugaruka mu misozi ya Warungu, nkubwire ibyo abasirikare ba FDNB bahuye nabyo. Ni mu gihe kandi abasirikare b'Abarundi by'umwihariko ku rugamba bakomeje kwitwa abagambanyi n'abasirikare bafatanyije ku rugamba. Ibi byabuze gice ndetse kandi bivuga yuko indege za Antonov zatangiye gupakira abasirikare b'Abarundi zibakura mu misozi yo muri Warikare, zibakura mu misozi yo muri Butembo, bategurwaga kwerekeza mu bice birimo umutwe wa M23. Ibyo byose turabyinjiramo. Turaza kugaruka mu yindi mirwano idasanzwe yaje kubera mu gace kitwa Nyenzira muri Warikare. Ni nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bari bamaze gutanga ripoti yuko batari buze kugaragara mu mirwano ishobora kuba mu misozi yahariya muri Nyenzira. Ni operasiyo ni operasiyo yateguwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, yari igamije gukura abasirikare ahitwa za Taweza, ibamanwa mu misozi ya za Sokari muri Warikare, ibamanwa mu mirambi yahitwa za Busisi ndetse na Nyenzira. Iyi operasiyo yari yateguwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC hagamije kugira gute? Hagamije guhangana n'icyama cy'umutwe w'intare za Sarambwe. Icyaje kuba rero ku basirikare ba FARDC ni ikintu kidasanzwe. Agasozi kitwa Nyenzira ni agasozi nahereye kare ndetse kandi no ku munsi w'ejo mbabwira yuko ari umusozi witegeye imisozi yegereye ahitwa za Muriri, ari agasozi kitegeye imisozi yegereye ahitwa za Noto ndetse n'ahitwa za Mutumoja muri Warikare. Nyamuneka rero ndababwiza ukuri ko ibintu byaje kuzamunetse kandi byaje no gukomera cyane. Iyo no operasiyo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC bakaza kukubitirwamo inshuro n'uruhande rw'umutwe wa M23.
turaza kugaruka ku mikwabu idasanzwe yakomeje gukorerwa muri teritwari ya Rushuru, ndetse kandi ni imikwabu bivuga yuko yakorewe mu misozi nka Mayamoto, ni imikwabu yakorewe mu misozi yano mu kiwanja cya Rushuru, ni imikwabu yakorewe mu misozi yegereye ahitwa Kinyambuhu, ni imikwabu yakorewe za Nyakakoma, ni imikwabu yakorewe Ishasha hafi y'umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni imikwabu yakozwe na Alliance Fleuve Congo ba 23, ni n'imikwabu kandi yaje gufatirwamo icyitwa Wazalendo n'abasirikare ba FARDC bari bamaze iminsi bari hano muri teritwari ya Rushuru biyoberanya cyangwa se bagaragaza yuko puruta barigize abaturage, bikavugwa yuko ibi bice amarenga nyuma yuko umutwe wa 23 wari umaze iminsi uri kuvuga yuko ufite amakuru yuko hari bamwe mu basirikare ba FARDC bakiri kwidegembya muri no misozi yo muri teritwari ya Rushuru, muri teritwari ya Masisi, bakaza gukora ibikorwa bya kinyamaswa nkana, birengagije yuko umutwe w'intare za Sarambwe utu dusozi watwigaruriye, ariko bikavuga yuko aya makuru n'ubundi uyu mutwe wari umaze iminsi uyafite yuko bamwe mu basirikare ba FARDC bari muri hehe muri bino bice. Nyamuneka ibi byabaye ikibazo gikomeye nyuma yuko muri aba bantu bafashwe bamwe twakwita nk'intasi za FARDC harimo n'abasirikare b'abarundi bagera kuri 13, bikavugwa ndetse kandi byemezwa n'abasirikare ba FARDC yuko gufatwa kw'aba basirikare ngo harimo ubugambanyi bw'abasirikare, ngo harimo ubugambanyi bw'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Ibi byanateye ikibazo gikomeye, bivugwa yuko nyuma yuko abasirikare ba FARDC by'umwihariko Boost Special Force, Anaconda n'aba Eagles, nyuma yuko bakomeje kugenda bagaragaza yuko barakariye cyangwa se badashaka gukorana bya hafi n'igisirikare cy'u Burundi, ibintu byateye igikuba hagati mu gisirikare cya FARDC, aho bari kuvuga bati se ibi bintu turabyerekeza se cyangwa se turabikura turabiganisha he ko bikomeje kuzama. Ni igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukubitirwa ku mirongo mbere ku rugamba mu misozi yo muri teritwari ya Rushuru. Ni igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukubitirwa inshuro mu misozi yo muri Warikare ndetse n'ahandi hatandukanye, aho ubona yuko ibintu byahinduye ndetse kandi bikomeje kugenda binaba ihurizo. Nk'ubu biravugwa ndetse kandi biracyemezwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB nubwo bakomeje kugenda bazana abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho byinshi mu mujyi wa Uvira, nubwo bakomeje kugenda bohereza ibikoresho byinshi mu mujyi wa Uvira, bisubiremo, nubwo abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bohereza ibikoresho mu mujyi wa Uvira, hatanzwe itegeko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, babuza abasirikare b'abarundi kuva ahitwa Kavimvira berekeza muri iriya misozi ya za Runingo ndetse na Kiriba. Ni itegeko ryatanzwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, ni nyuma yuko umutwe wa 23 wamaze kugota umuhanda Route Nationale 5 hafi y'umuhanda RP 1014 uva za Kamanyora werekeza ahitwa za Kisozi umanuka gato za Sanje ndetse na Remera. Nyuma yuko uno mutwe wamaze gufunga ibi bice, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rwa FARDC bamaze kubuza abasirikare b'abarundi gukomeza gukora advance. Ibi byatewe n'iki? Byatewe nuko iriya misozi yegereye ahitwa za Kihande, imisozi yegereye ahitwa za Kijija, imisozi yegereye za Mushereza n'indi misozi itandukanye yegera muri ibi bice, bivugwa yuko ikomeje kugenda igaragaramo uruhande rw'abasirikare ba FARDC b'abakomando. Bivugwa yuko ubaka kanya igerageza rigiye kubaho nuko bamwe mu basirikare ba FARDC nibuza bagiye gukora icyitwa advance berekeza biriya bice byegereza Bideka na Ruvunji, bakareba yuko iriya misozi ya za Kisozi, iriya misozi ya za Kakamba, iriya misozi yegereye za Warungu yo muri
Sud Kivu ishobora kuba yakoherezwamo abasirikare ikaba yacungwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, ariko bivugwa ko, mbisubiremo, bivugwa ko bigoranye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC kuba iyi misozi bayikontorora, kuko biravugwa yuko mu gihe umutwe w'intare za Sarambwe M23 niba koko Alliance Fleuve Congo ba M23 umugambi bagifite ari umugambi wo gukuramo ibice byose FARDC ifite mu maboko byo muri Sud Kivu, by'umwihariko bahereye muri no misozi za Mushereza, bahereye muri no misozi za Kingwengwe, mu misozi ya za Tidija, nino misozi za Mushereza ikomeje kurundwamo abasirikare ba FARDC. Mbibutse yuko abasirikare b'abarundi bari ahitwa Kingwengwe, abari za Kidija babakuyeyo nyuma yuko abasirikare b'abarundi bashinjijwe kugira uruhare mu bimwe mu bice byinshi bikomeje kwigarurirwa, by'umwihariko na bimwe mu bice byigaruriwe n'umutwe wa M23 byo muri Shabunda. Turi buze kugarukaho n'ababwira operasiyo yakozwe ngo ni 2 in 1 ya M23 yaje no gusiga umutwe wa M23 wigaruriye ibice byinshi byo muri Shabunda. Nyamuneka ubwo mba ndi kubicamo nirukanka njya mvuga ni amakuru rwose twebwe tuba twirukanka twiciramo, mba ngira ngo mba updating kuko ndi kubategurira ibintu bidasanzwe. Nyamuneka ndi kubategurira ibintu bidasanzwe ko hano kuri TV Duniani Kote. Tunyarukire gatoya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko nanone tubihuza no ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Mumaze iminsi mwumva ngo icyitwa FDLR iri gutorezwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Mumaze iminsi mwumva icyitwa ngo FDLR iri gutorezwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ku ruhare rukomeye na leta ya Kinshasa, ku ruhare rukomeye n'Ababiligi n'ibindi bihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi n'ibindi bitandukanye twebwe tutamenya tutajya no kurondora. Iyi myitozo rero imaze iminsi itangirwa mu gihugu cy'u Burundi iri guhabwa FDLR nyuma yuko habayeho uruzinduko rukomeye hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyoboye igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bakaza kurebera hamwe buryo ki bagomba kugabana inyungu zo gukomeza gushyigikira FDLR rwose bamwe mu bayobozi b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se abategetsi, ko buri hasi navuga yuko bayobora uyu muntu kuyobora, ariko nta wamenya n'inzira mbi buriya n'umuntu kuyobora inzira mbi ngo babyita kuyobora. Nyuma yuko bamwe mu bayobozi b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuze yuko ngo FDLR batayifasha. Mwumvishe ibya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Thérèse Rose Kayukamba ibyatangaje ejo bundi avuga yuko ngo nta bufatanye bafite hagati yabo n'umutwe wa FDLR, bimwe twebwe twise ngo n'ukwinyuramo. Biravugwa yuko rero peji z'ibyari byajyanye uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo zamaze kujya ahagaragara, zamaze gushyirwa hanze na bamwe mu bari hafi ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, mu bari hafi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, bavuga yuko ngo hagiye kurebwa buryo ki inyungu ziva muri FDLR ku ruhande rw'igihugu cya Kongo no ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi zagabanywa mu buryo bwimbitse cyangwa bweruye, mu buryo bwiza, kuko biravuga yuko inyungu ziri kuva muri FDLR hagati y'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi zishobora guteza amakimbirane. Kwikubitiro rero amakimbirane n'ubu biracyakaze mu gisirikare cya FDNB. Bamwe mu basirikare ba FDNB batewe ubwoba, bababajwe bikomeye ngo no kuba bari kubona ku mirongo njyarugamba bafatanyije n'abasirikare ba FDLR. Bamwe mu basirikare ngo bafite imyumvire, imitekerereze yo guhemukira bamwe mu bantu cyangwa bumwe mu bwoko bw'abaturage batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu basirikare rero b'abarundi bivuga yuko abenshi muri bo batekereza gutyo. Biravugwa yuko ngara abaturuka mu miryango
ikomoka mu bwoko bw'abatutsi bavuga bati niba koko abantu igihugu cyacu kibashyigikiye kikaba kiri kubatoza bakaba bahembwa imishahara imwe nk'iyacu nk'abasirikare bacu tutiteye ku bufatanye buri hagati y'igihugu cyacu n'igihugu cy'Ububiligi cyangwa se n'ibindi bihugu bitandukanye bisapotinga iyi FDLR, batarika ibi bintu rwose ntabwo byagakwiye kuba bigenda gutya. Ibi rero ni ibintu ubona yuko bikomeje guteza ikibazo ndetse n'inkeke uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi benshi bavuga bati ibi bintu mu gihe byaba bikomeje gutya biraza gushyira mu ihurizo ndetse no mu kibazo gikomeye cyane uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Bivuga yuko igisirikare cy'u Burundi aka kanya kigoberewe ndetse kandi gikomerewe ku rwego ruri hejuru uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni ibibazo bikomeje kwiyongera ndetse kandi ni n'ibibazo ubona yuko biri kuza mu ishusho yihariye itandukanye niyo twabibonagamo, ndetse kandi bikanahindura isura uruhande rw'abaturage b'igihugu cy'u Burundi bo bakomeje kuvuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ibibazo byinshi byiganjemo ibibazo bitandukanye birimo inzara, ubushomeri n'ibindi bikomeje kugenda byiyongera. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we decision ari gufata ngo niyo gufata bamwe mu basirikare ba FDNB akabambika impuzankano za gisivile bakagera za Kibuye bakagera za Kibitoke, abaturage bakumva urusaku rw'amasasu ruvuze bakavuga ati kandi nyamara kabaye, ngo kandi nyamara nta cyabaye, ari umugambi wateguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo abaturage babone yuko bagiraniwe ndetse kandi bakomerewe. Bihuzwa n'uko rero abanyamurenge bari mu gihugu cy'u Burundi ngo harimo harakorwa icyitwa mobilisation hagati bamwe mu baturage cyane cyane abatuye mu ntara ya Makamba, abatuye za Rumonge, kudashyigikira ndetse kandi no kudacumbikira abaturage b'abanyamurenge nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko ubutegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD bakomeje gushinza abaturage b'abanyamurenge ngo ko ari ibyitso bishyigikiye ngo umutwe wa 23 ndetse na MRDP twirwaneho, ngo bashinze nabyo gufatanya n'umutwe wa Leta Tabara ufite mu ntego gukura ku butegetsi uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse kandi bivuga yuko ibimenyetso birenga ibihumbi n'ibihumbagiza mu gihe ngo Leta Tabara yaba igabye igitero mu gihugu cy'u Burundi ngo hashobora kuba ikintu kidasanzwe, ngo hashobora kwaduka intambara y'akarere, intambara itarigeze igaragara hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Bikavugwa kandi yuko umugambi w'umutwe wa Leta Tabara, umutwe ugizwe n'abaturage b'impunzi zahunze igihugu cy'u Burundi kubw'imigirire imikorere mibi ya leta y'igihugu cy'u Burundi, bivuga yuko iyi leta cyane cyane impamvu ikomeje gushinjwa cyane mu mbaraga zidasanzwe zo gushyigikira amacakubiri. Biravuga yuko abaturage benshi bahunze igihugu cy'u Burundi, abenshi muri bo ngo n'abaturage bagiye bahunga bitewe n'amacakubiri yagiye ayogoza igihugu cy'u Burundi, ariko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye kubishakira igisubizo cyangwa se kugira ngo bamwe mu baturage bahungiye mu bihugu byano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba no hanze y'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba abifatira umwanzuro, ngo byagiye bimugora cyane ndetse kandi biba n'ihurizo, ariko ngo nta kindi kiri kubitera nuko ngo icyo yimitse ni icyitwa ingengabitekerezo ivanguramoko. Bivuga yuko kubyikuramo bizamugora cyane ndetse kandi bivuga yuko na system ishyaka rya CNDD-FDD aka kanya bakoreraho ari system igamije n'ubundi gukomeza gushyigikira amacakubiri yivanguramoko mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko ari nacyo kigiye gutuma umutwe wa Leta Tabara ushobora kuba wanatera uwitwa Evariste Ndayishimiye ukamukura ku butegetsi, kuko ngo umutwe wa Leta Tabara total percentage hafi ngo 90% ry'abaturage batuye igihugu cy'u Burundi bashyigikiye umutwe wa Leta Tabara. Birumvikana yuko rero ibi bintu bigiye kuba ikibazo gikomeye cyane, nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe mu badede bagenzi be bakomeje gushinja umutwe wa MRDP twirwaneho M23 gushyigikira uyu mutwe wa Leta Tabara usanzwe uzwi urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, aho ubona yuko ibintu bikomeje kugenda bikomeranitse kandi bikomeje no kugenda bizambazamba uko umunsi ugenda usaza, ndetse kandi bikanagaragara yuko mu gihe hatagize igikorwa Leta Tabara ishobora kuba yagaba igitero mu mujyi wa Bujumbura, kuko byatangiye guca amarenga nyuma y'uko iriya misozi ya za Biendo, Milanga yo muri Minembwe yamaze kwigarurirwa n'umutwe wa 23
ku kigero kingana n'100%, nyuma y'uko umutwe wa 23 wamaze gufata ibice bigize inkengero z'umuhanda Route Nationale 5 uva Uvira werekeza Bukavu, ahitwa za Ruvungi ndetse n'ahitwa za Kisozi mu misozi yegereye ahitwa za Bideka. Nyamuneka reka mbifurize amahoro n'imigisha, mbifuriza kumererwa neza. Amakuru yacu nakagaruka, nyamuneka jya wibuka kwikorera subscribe, like, share, comment bigenda neza no bitagenda neza. Amakuru yacu ajya kugeraho umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda muri rusange. Murakoze cyane nshuti z'akadasohoka.